Uyu munsi ni umunsi wa 9 w'intambara ya Leta Zunze za Amerika ku bufatanye na Israel ndetse na Iran. Ni intambara ikomeje kuvugisha abantu benshi hirya no hino ku isi. Ni intambara irimo iratwara ubuzima bw'abantu benshi muri Iran, ariko nanone ni nako bimeze muri Israel, kubera ko naho abantu barapfa nubwo kiriya gihugu kibigira ibanga rikomeye cyane ko cyanabujije abaturage bacyo kuzajya batangaza imibare y'abantu bahitanwe n'ibitero cyangwa se bakomerekejwe n'ibitero n'ibindi bintu biba byangijwe n'ibitero bya Iran. Nk'ibisanzwe buri munsi tuba turi kumwe n'umusesenguzi wacu mu bya politike, ni umuhanga cyane, akurikirana politike y'isi, ari muri Iran. Bwana Ibrahim, mumeze mute? Turaho tumeze neza rwose, ariko nubwo hari ibibazo by'intambara biri komeza kuvuga muri kano karere. Duheruka kuvugana umbwira yuko hasohotse mu murwa mukuru wa Iran, Tehran. Ubu ngubu urahagana he Ibrahim? Ubu ndi muri Kerman, ni umujyi uri mu gihugu cya Iran n'ubundi, ariko sinabwo atari ahantu hafi ya Tehran, kuko ni mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Iran, ni hafi y'ubutayu bwa Lut, niba muhazi. Yego. Mu mijyi muri Iran kandi ituwe n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi, ni benshi. Gusa Kerman iri muri Iran, n'ubundi nk'uko mubwiye ko ndi muri Iran, still ndacyari muri Iran. Okay. Ndi muri province ya Kerman n'ubundi. Okay. Ho nabwo ibitero biratangira kugwayo? Sinavuga ko hari ibitero, kuko mu minsi ishize ni igitero kimwe kigeze kuhagabwa, ariko urebye ugereranyije, kuko urabizi ko Iran ni igihugu kinini cyane. Yego. Igihugu kinini, kandi kuko navuga ko intera iri hagati ya Kerman na Tehran ni hafi ibirometero 1000. Urumva ko ni hafi, si hafi, kuko kuva Kerman ujya Israel ni hafi kilometero 1700. Urumva rero ko hari intera, ni hafi kilometero 1700 n'ibihumbi 2000. Yego. Ariko bitewe n'inzira nini nako wanyuzemo, niba wakoresheje inzira y'indege birumvikana, niba wakoresheje inzira y'ubutaka birumvikana, ariko muri Kerman ntabwo ari hafi ya Tehran muri rusange. Urebyeho ntabwo hari ibitero byinshi cyane, ariko usibye ko ibiri kubera Tehran murabikurikirana. Okay, Ibrahim, urimo urakurikirana cyane ino ntambara ya Leta Zunze za Amerika ku bufatanye na Israel. Muri cyumweru twabonye abayobozi bagiye batandukanye ba Israel bavuga yuko Iran irimo irakoresha ibitwaro bitemewe ku rwego mpuzamahanga. Ibyo bitwaro ni ibihe? Ese gute bitemewe? Kubera ko na Israel hari intwaro zikomeye cyane kandi ziremereye ikoresha kuri Iran. Ngira ngo urabizi, mu ntambara haba harimo icyo twakwita mechanisme de defense, ni uburyo bwo kwirinda. Navuga ko muri rusange nta kimenyetso kigaragaza ko Iran iri gukoresha izi ntwaro za nuclear cyangwa se izo twita atomique muri iyi ntambara. Kugeza ubu ngubu ntabwo biragaragazwa, gusa ibyo ni ibivugwa, ariko amakuru agaragaza ko ballistic missiles zakoreshejwe na Iran kandi zitemewe, nabyo Amerika yavugaga ko intwaro zitemewe, ariko bavuga ko imaze kurasa misile zirenga 200 muri Israel n'ibindi bihugu byo mu karere. Ariko yaba za drone, ndavuga indege zitagira abapilote, Iran yakoresheje drone nyinshi cyane mu bitero nko mu bihugu byo muri Gulf ndetse no kuri Israel. Iki nakubwira nuko intwaro yakunzwe kuvuga cyane yitwa cluster munitions. Izi ngizi ni zimwe mu ntwaro zikomeye cyane. Hari ibirego rero ko Iran yakoresheje izo cluster bombs zaturitse zigakwirakwizwa nyine muri biriya bice byo muri Israel, ndetse n'utubombe duto cyane tuvugwa twagiye tugabwayo cyane muri Israel. Ariko ku by'intwaro za nuclear, iyo Iran iracyafite gahunda ya nuclear, ariko nta gihamya ko yakoresheje bombe ya atomique muri iyi ntambara.
Ese nkawe urabona hari amahirwe menshi yuko Iran ishobora gukoresha izo ntwaro za kirimbuzi muri no ntambara ku buryo bashobora gutinyuka? Niyo urebye ubona impamvu nyamukuru Amerika ndetse na Israel bavuga ko bateye Iran kugira ngo bayihagarikire gukora izo bombe za nucleaire. Ariko icyo mvuga cyo intambara iyo nubireba kugenda isa nkaho yaguka, agenda yaguka umunsi kundi uko abantu babitekerezaga siko bikiri uyu munsi. Icyo navuga rero nuko Iran iri gukoresha za misile, drone n'izindi ntwaro zisanzwe, ariko amakuru avugwa n'inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bo bavuga ko bari gukoresha izi ntwaro zitemewe, ariko mu by'ukuri Iran ivuga ko nta bombe ya nucleaire irakoreshwa muri intambara kugeza ubu. Ese ni ibihe bihano Iran ishobora guhabwa mu gihe koko byaba byamenyekanye yuko yakoresheje ibyo bitero, izo ntwaro zitemewe ku rwego mpuzamahanga? Ubundi igihugu kugira ngo gifatirwe ibihano bitewe n'uko yakoresheje intwaro zitemewe ku rwego mpuzamahanga, hari ingingo nyinshi bagenderaho. Koko rero biramutse bigaragaye ko nk'igihugu nka Iran cyakoresheje rero izi ntwaro zitemewe, ni igihugu gishobora gufatirwa ibihano. Ariko uyu munsi turareba tukavuga ngo Iran ese yaba irimwe mu miryango, buriya turabizi ko hari NATO, turabizi ko hari umuryango, imiryango itandukanye nyine ibihugu biba byarinjiyemo bikifatanya. Uyu munsi Iran irabarizwa hehe? Icyo nicyo kintu cya mbere bakwiye kwibaza. Icya kabiri ni ukumenya ngo ese koko Iran yakoresheje izo ntwaro za kirimbuzi cyangwa se izo nuclear bombs zivugwa. Ibyo ngibyo byo ni ibihano rero bishobora guhabwa Iran, ariko byabanje kwemezwa ko bimwe mu bihano rero harimo no gukumira nyine kuba bakoresha izo ntwaro. Ibyo birumvikana cyane ko intwaro zitemewe. Icya mbere ni uko bahagarikwa gukora izo ntwaro. Icya kabiri ni uko igihugu cyatangiye gufatirwa ibihano ku rwego mpuzamahanga. Ariko kugeza uyu munsi navuga ko nta makuru ahamya neza ko izo ntwaro ziri gukoreshwa mu by'ukuri. Ibra, uri muri Iran, twabonye amakuru aturuka kuri televiziyo y'igihugu cyanya aho ngaho avuga yuko hari abasirikare benshi ba Leta Zunze za Amerika bafashwe n'igisirikare cya Iran. Ese koko ayo makuru yaba ariyo? Zitandukanye sinzi gato niba wanyemerera gato nkaza kukuvugisha mu kanya gato. Okay, Ibrahim, urakoze cyane. Barimo bara. Okay, yari Ibrahim turi kuvugana ku murongo wa telefone, ari muri Iran. Yatubwira ku bijyanye n'iyi ntambara, ni intambara ikomeye cyane iri guhuza Leta Zunze za Amerika ku bufatanye na Israel ndetse na Iran. N'amakuru menshi ari guturuka hariya. Ejo twabonye igisirikare cya Iran kivuga yuko hari abasirikare benshi cyafashe ba Leta Zunze za Amerika bari mu maboko y'igisirikare cya Iran. Nibyo Ibrahim uri hariya muri Iran yaragiye kutubwira, ariko ntabwo bikoze yuko akomeza, ntabwo tuzi akabazo ahuye nako. Gusa reka twizere yuko atari bisasu bya Israel bishobora kuba biguye mu gace arimo. Internet ya Mango 4G niyo internet nziza ushobora gukoresha muri aka kanya, ikagufasha mu kazi kawe ka buri munsi, cyane ko hano kuri ya Buwiz Live ariyo dukoresha kugira ngo twigezeho amakuru abavugwa hirya no hino ku isi. Mango 4G yakoze cyane. Enjoyinga internet idashira ku bihumbi 16 gusa. Ndavuga Mango 4G smartphone unlimited package ukoresha ukwezi kose naguhagarara. Sibyo gusa, none unazajiga 30 zaguraga ibihumbi 16 ubu twarazihananuye ziri kugura ibihumbi 8,900 gusa. Mvuga iki sendeke iki koko? Iri ni igororo utasanga hande. Yoboka Mango 4G nonaha nawe kuryoshe. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku murongo wacu utishyurwa ni 25 50
Mango 4G, truly 4G network.